Ka rere te puru o Poutama ka rangona ngā hau o Taranaki ka rere te puru o Poutama ka rangona ngā hau o Taranaki. Mai ti toki ki poki hina o ki pua ki wairarawa ki poke kuri ki mo ki noho ki tapui tautu ki Ngāti Tama ki waitara ki makarakia ki te ahu ki rere ua ki potaka ki kahi katoa atu te ki te tangiro ki te poa takiro ki haumapu kahu ki te wakarua ki ta kora paro no po arohutu ki nehe nui ki te pora ki te po wakairo ki tiri matangi ki kai hapuku ki matuku mai tai ki paneroa kahu waka te nutu o mokau ki poke aruru a tapariki ki te tōtara ki tō whare ki haumapu ki te rangina ki o turi koinei te rohe o Ngāti Tama. Kia ora. Ka tira tama mana waroa, tama mana wanui, tama mana waora. He mana wao tunuku, he mana wao turangi, he mana wau, he mana wa piri, he mana wa toka. Tēnei tō manawa ka pautai ki te ano o tō manawa, he mana waora, he ora. He ora rā ki tātou e te iwi, koutou rā kua piri mai, kua tata mai, ki tō tātou karakia te pōnei. Ana, nei rā, kua tukunātu ngā kupu, ka maunu te puru o Poutama, ka rere te au ki roto o Taranaki. Ko Ngāti Tama tēnei me i ana, kia tātou katoa koutou, kua piri mai, kua tata mai, i tēnei pō, no reira, kei aku nui, kei aku rai, tēnā koutou, tēnā rā tātou, me ho tātou mate. Tō reira tuia, huihuia mai rā ho tātou mate, kia tangitahi rā rā tātou i tēnei pō, no reira, tēnā koutou, tēnā rā tātou. Anō reira ka tukuna he nei karakia mō tātou i te pōnei. Ka ere te rā, ka ere ki mātānuku, ka ere te rā, ka ere ki mātārangi. Ki kona koe tu mai ai tēnei au te wana atu nei tū waka tupu atu, waka tawi tō toro te aka tau te tāmore pepine tū ki te rangi, kia wai o te wenua, kia rongo, korongo. Pipine tū ki te rangi aita, tū ki te rangi kia wai o te kere nei mōku morongo matua. Ko pau nui, ko pau roa, ko pau waka tupua, ko pau waka tawi tō tarenga titia, pore kapea, ko manu tungatea. Ko tōku iti no tēnei, no te rua i kaitangi ariki, no te hoko whitu a tū, a ngai tū tāwake. He kore au e mate, kāka noi rui a mai rangi ātea. Nau mai hara mai te motu nei, te au nei ki te wari maru ai, te rangi kino e hai. Te urunga nei e kia toka, te moenga nei e kia toka, ngā utauta nei e kia toka, ngā wahine nei e kia toka. Te wenua nei e kia toka ho mai rā, ka wakatoka tīnā, te manawa ka tai tāwiri tīnā, te manawa ka tai tāpore. Pērā au ki rā utu ki tā au tanuku, ka tū ki te urunga, ka tū ki te moenga. Ka tū ki tā more nui nō rangi nō papa. E rongo ko tawhito pau ka tū hara mai te tai nei kau e te watu nei ki ei uri, ki ei nei ngāru e mimiti atu pakoko atu. Hara mai tū te ngana hau kau e te watu nei ki hei uri, ki ei keu, ki ei nei ngāru e mimiti atu pakoko atu. Waihoa no te toi nei ki a tū ana, he matua au ki te kōrero, he matua au ki te wānanga, he matua au ki te rangi, he matua au ki te papa e tokoto nei. Rarau ki tā more nui nō rangi nō papa, tēnā tawhito pau kā tū. Pau rua nuku e aui ki tō matua kia papa tua nuku, waka aui tia e u, e mau e hai.
E rongo e wakari ake ki runga ai turuturu o witi waka maua ki a tina aume ui e tai ki e. Ko te kori, ko te pū, ko te mori, ko te weo, ko te atu, ko te reo, ko te wānui, ko te kori, ko te whē, ko te arake, ko te whitu o te rā, ko te mana o te pō, ko te ao. Ko rangi nui e tūnei, ko papatūnuki e takoto nei. Ko ngā patiri o te pō, ko ngā patiri o te ao, uhia, wiruhia, tamote ringa, tamote oranga, hauihui e tāki e. Nei. Ka pai. Ko rangi, ko papa, ko puta, ko rongo, ko taimahuta, ko tangaro, ko tūmato e kaimi tiki tiki, ko tawhi mate. Tokana te an kia o ngā kia papa ki raro. Ka puta te tangata e te whaio, e te o amati e. Mauri ora. Kia ai. Tēnei ka mihi o te rā ki o koutou te whānau whānui a Ngāti Tama. He mihi nei he korangi hei o koutou me ki hei whakariti ai tō tātou nui korangi o te pō. Mihi ana ki a koe te tuahine me ki hei tono atu ki au me ki a Ngāti Tama, Ngāti Tō me ki kei tahara mai te pō nei ki te karakia. Tēnā rau atu koutou. Ka kāre ki pō whaitere ko te ate pū ai hoi kone. Ko te ate kauru ai hoi kone. E ai hoki au e tūru a te tuhi ki ai ki tai, ki ngā pū, ki ngā wāu, ki ngā wānanga, ki ngā tauira. Patua kuru, patua whāo, patua tatuke a tāururu, piki a kei hoki nei au ki runga te whara hoka nui a tangaro. I kati ai nuku tai maroro, pērā kui rā kua au kini tuau. E ki mi ana hoho ana ngauri o ta whānau rata ko rata no mai te au piko whiti mate. Maranga mai kia whiti nuku e tatau arangi. Uhi wero tau mai te toki. Haumi e hui e tai. Tai ki e. Tēnā koe taku tēnā tātou. Tēnei au ngāru e te wenua, ngāru e te rangi, ngāru e te wawa ki a koe ngāru e. E rere te au wenua, e au moana, wakaroro ki tai tonga, ki tai mauru, ki tei otu, ki tei o wenua, ki tei o tangata nai ne au one. Tēnei au ka wai tapu wai, tēnei au ka wai taumata, tēnei ka wai marae ori o ngā mātua i au angaro nei. Wai i au tapu wai, e wa tapu wai no tāne, e wa tapu wai no tūmatauinga, ai wa wakapakari no rongo. Tēnā, kia wakangu a mai ki tēnei piringa e. Ka rere manu ki uta, ka rere manu ki tai. Ka ki wai ora e. Ka tutua uio inoku, ka tutua uio i rangi. Ka ruku, ka puea, ka taupua, kai matanuku, kai matarangi, kai tauru o waiki nui e tauana. Tēnei te ara o toko maru, te waka manaia, kau ki uta, kau ki tai. Ka akea e tamara kai ora, marae rotu ia te ore kai moa ka tino. Ka rongorangi awe tikina tangohia mai. Hei hauhanga i te ka uirongo, korongo, kopu, korongo, kohana, korongo i pere, piere, korongo i akere. Ko ia, ko toko maru e tau nei. Toki te pia, toki te tangatanga i te rā. Kai tauru o waiki nui e tauana, e rongo wakairi ia ke tūturu, waka maua kia tīna aumi e ui e tai ki. No reira, tēnā tātou o Ngāti Tama e Taki Karakia te pōnei. Ana, kua huri rauna tō tātou tau e ke maunga tīmata ke ki runga o ngā rauru. Tai atu kia Ngāti Roenui, kia ngā ruenarangi, kia ko toko maru wakatera. Neke atu ki Taranaki iwi nui tonu, ko kurau po wakatera. Tai noa mai ki tātou o toko maru waka. Tia tiawa, Ngāti maru ki uta, Ngāti motunga, anei, Ngāti Tama,
te puru o Poutama e tū nei Taki Karakia. Ki aro, ki arai, tēnei mate e uru tā ka maru nei, tonu nei, te ao, tai atu ki a tātou o Taranaki maunga. Nō reira taku tēnā koe, te unaunga, anei o tō iwi o Ngāti Tama mi atu nei ki a koe e rei ine rau. Koutou ko ngā mokopuna ruhi, te me para, e taki ona tongi kōrero e rei e te tua ine, tai atu ki o tātou mokopuna Taki ona Karakia, e mi iana, no reira ka huri atu ki a koe e friend. Hei Taki Karakia, tō karakia, ana ka tahi, me ngā pānui o te wā. Ai, ka tangi te manu ko kako. Ka runga ki tāna reo, e wawau mai rā ki runga ki parininihi. Wakarongo ki te tangi o te ko kako. E ko. Mā wai rā te kōrihi e rungo hia nei. Mā tama ariki, mā tama ariki. Ka runga te pō kakaranga te ao. Ara tākina te hau i te ao whio, kia huakina i nā tatau. Whakatau mai rā. Whakatika ki te ora, whakatika ki te pai. He mana, he reo, tuhinga kia puta. Au e tama mai, au e te aroha. Au e taukiri e, haumi e, hui e, tāki e. Taiki. Well, kia ora rā te whānau, kia ora tātou. And thank you for the privilege of being able to do this tonight. Whare for organising this with us, with Tamsin and Tikina, and Tipene. Just a roundup of where we're at. With Ngāti Tama, there's a lot going on, a hang of a lot going on. Very, very busy. We're busy with Te Aro Te Ata, the Mount Messenger bypass projects, and we're making quite good progress and looking particularly now at business opportunities. So please keep in touch. If you're out there and you're wanting to come home, let us know. Yeah, we'd love to hear from you. We're also really busy on the ground with, trying to keep our whānau safe. We aren't doing that great in the stats right now with our vaccinations. And there's a concerted effort going on, particularly around Waitara. Our older ones are keeping themselves safe, but it's up to the younger ones now, I think, to make sure they are safe. So, like I say, there's a lot of activity going on. It's an exciting place to be, actually, Taranaki, and to be going home so often. I can see good things happening for us. We were looking forward to our Ngāti Tō whānau coming and staying with us last month. They had something like 15 buses, I think, Taku sort out, but that's been put on hold, and we're so looking forward to that happening next year. Our whānau Ngāti Tama ki te tauihu had planned to come up as well. They were coming up at the Taranaki 2 Mai weekend. So again, that's going to be next year. It's wonderful being able to make those hononga again, those links. And it's wonderful actually to be part of an active player in around Maunga Taranaki. So that's my pānui. Have any of you else got anything to add to that? Hey, tāpiritanga. Just kia kahara tātou, I think, as we're all aware, just where Taranaki is at with vaccination rates at the moment. And I just want to echo Francis's comments that, to continue to have discussions, those of our whānau that have yet to make a choice and are undecided around vaccinations. Over the coming 2 weeks, there'll be a number of pānui from Ngā iwi o Taranaki with locations, vaccination sites, and we're going to also have whānau that will be available to kōrero
and to discuss options and choices with whānau, huriro nei te maunga. And so I think, just keep an eye out. We'll have a number of pānui that will be coming out through various channels, through Facebook, through our iwi channels, and also te korimako. And ko tāku noiho, he aki ia tātou, kia kahara tātou ki te manaaki, ia tātou anō. And just encouraging us to think about how we might keep each other safe during this sort of period of time. Bueno, e mihi ana kia tātou. Wa tēnā tātou e tawana, ko tūtuki mo te pō. E kōrero wai tāku mō ngā kaupapa ki roto i a koutou. Kai te pai, e tautoko ana ngā mehi kua mehi ki a koe. Kia tātou, Ngāti Tama, ko tūtuki, ka hare tonu ngā Taki Karakia, kai tēnā, kai ngā rairu, hei te rā rātapu no rira, e te wānau e me iana. Ka hiringa nuku, ka hiringa rangi, ka hiringa kōrero, ka hiringa wānanga, ko hiringa tau, ko hiringa take puta ki te wai au ki te au marama. E rongo wakairi a ke tūturu waka maua kia tīna, aumia. Tīna. Taiki e Taiki. Pomari e Pomari. Pomari e whānau. Pomare whānau. Nā kōrua.